اش بو جارا دوی وکه ولاتی و بریکار نازوقی دبیجن کو برنج خراب و نه درست لسر ولاتیان اتیتا پار وکرن به تایبت لوه داویه بریکارک جی دبیجیتن به هیچ آوه که اف برنج بکر خارنه نایتو بهنکان نخوش جی جیتد زربه ولاتیان جی به بوهای 100 دیناران کیلویا وی برنجی اتفروشنه بریکاران كير خوني نوت اصلا هم خلقي ما هل فروشيتا يتفروشيتا وكيل شي جارة قد يتفروشيتا ابيت خدان كنا آجل برینو که همین تشتات همین تشت باش بو ویدی ما هر جار بو جار ما بینان نزارم یا بازرگان آدایا چه تشته هر جار بو جار خرابتر تدو چه تشته وصاشی نداره هگه هر تشته گیدن خلقی بلا وصابی بکر خانه بهت و بکر هنده بهت کو خلق بخوتن اغلبیه تاد نویره ساعت کرا برنجی بهنجی تاد وکی امروز دی خرابوی بو ندبر با مجبور بون مجید کری با حقیقیم دیگه يعني بو بيجين بو كيلو ما ب 100 دينار كري يعني فردات كذا 5000 وما تشلت كل مدة عطار ابيت وبازيد بر عندما كالجنا عبوري وبرينان جيل جواتا نونرين عراق دبيجيتن هر كسي اف برنجا ورگرت بيت اجبوي بريكاران وگريننو بريكار جي بلا في برنجي لسر خلقي پار ونكن ده دهاتي دا خلق دهتا قربو كرن او شركه هندي بو والديف بيظنت ما او امانات الدونان ديجي همية هاتيا يعني هاتي خسرت وش وان باريك ودونان ديجي اجراءات قانوني جي ديجي الشركه هاتنا وريجرتن بريكو تلفزيون واجب بيجي خلك او برنج نباش وريجرتي بقى انت وكيل جي بقى انت وزاره بازرگان بيجي بون كاميل دف منها كومبوي وبرنج نباشه و برنج دبيت قرب بكرم بوان هولاتين كو برنج وريجرتي چنكو كير خارنه نهاتيا او ازوقه اتنهادا اتهتا پار وکرن یه ماها 4 سالا پارا وکه ولاتید بیجن هر سه 4 ماهان جارکه تشتک ده جه کرا تیتو لوه داویجی او برنجه خراب بوی لسر ولاتیان هاتا پار وکرن کو چلو 2000 طن بونو پشتیاتین انارتن اجبوی تاقیگان و لجنه پرلمان عراق دیف چون لسر کری 600 طنن وی برنجی هاتنا جناف برن عبدالصمد ریکانی NRT 2